Shubor nakaslem jong unongsan hima. President ke National People's Party Meghalaya Unit uba Presiden Song ubabat kumusumbut Menteri Rangba ke Sarkar Jela ula ong ba uyui ke seng thamai ke badang syumi kile syurut kile adat para MLA namar kia penduk tiket Henry ke seng NPP haduk menta kam judan ke jinga kini syuki ya kini ki kentin uba Presiden ula penpah ba ajingkran ha ke jinga lap election hasnong umthli menta kata yo nak benta ukertong ke NPP na langkerdam lat gro constituency uba rabok lang tunsong uba Presiden ula ong biang baki don ki seng thamai baki ladap ai tiket hadin shitayo ki weng no ban ai do weipat Henry ka seng NPP ka ai tiket ka de ki jinga rai lang bat ki unit ki badai na kisno jing sngomu kasi jing sngo burom ya madu jelen u parolok u barim urang basnom jol kasnom umthli lengkap bet ka komiti baru kowe ke balasya ya yi bagi pelong ya kada kijilang hapo jong kana kemadan haplau jong kayeng dorbar ngai khoblei kerpang ya uba Kevin UMLA jong pi ubre uba kaktin ka badunan reka kam ka pasirkai nakar kada kenno kibriu baka NPP kinoyalam ke NPP ki MLA NPP hanade ki batu ki bathim jaj ba ni warna ya karoi kapar ngai khoblei kerpang akan kapor ya u kandidat jongi u rabok tensong u badeiro u persatrai jonga ngai khoblei kerpang kini ke rangba ki badon lang hadin jonga ki rangba snom ki reu rangba ma phi ki long kme ki long pa ki kun samna khoblei sia jarngo hapden ngijing dek tha pilayawan khanang ya ka ban pensya skor ya ka jing pensya na kaliang jo ka party ha ka be day bat ka election MDC ka ben long ha ka ar phoi tarik unu benai ngai khoblei kerpang ya ki nongruai ba e jong yi ke bela pensai ya kamet ya kajimut ya kicing perkat ya ki nom penkre ya kasaum ki jong balur ki jong basngan khoblei sya jarmu bat ki reuram ba jengi baro ngamla syu banjir kerteng namar kap tek tha palat kamit ngan kren lengkot kat balak kilok keme kilok pa ki kun samla jogane kathai ngalaja mentah khat arsnem agati kami nganam ong hapot nongkeri ngalaja mentah khat arsnem kaan kamsya bangan bat arteli ke konstituensi tengamban saya akhir no saya ke pusla konstituensi hagapor ke bamenswa ar hajar pra kajing sultanat tang syuki uchane sejrong he kamen sim jonga jing sultanat jing sngo skuin gamet kapat ya bam pan ya bam sola hati ka bom sutu sultau shu ten reis di udok snubok kumang ong pi ngamla shu banyadon bet pi ten rei don bok pat bahkan ke area jo pi ka ha sora constituency pilasei ya ulajong ubalong ukun uksiu uprsa ubayi ubaset jompi nane na kasnong umthli bat utau de uba Kevin hakine kisgi kinongya lap election ka agenda ka baki kibo akmat lada ka bijuyo ong mi ka manifesto Kamtam kita ke parti ke bersyubi ke bertemai. Ke manifesto joki kalong tang ben kawang mau. Kawang mau nak kli wadu prestun. Kawang mau ia keterpeng ukonrat. Kawang mau ia keterpeng ubah Kevin dan ubah Kevin bojrong bersengaja bikan syubiang ni. Tan ke sisa kawang mau
Su batuk, su beluteh, su bam sol-thau su. Tang kawai ka baki bakla. Ben kena ka babian. Kami le ile. Ka bersyukur no tapi le ni. Tang kawai ka baki bakla ngaso ben ai jemut yaki. Baki dai ben kena ro. Nano ken uneu NPP. Nano kin upresto nu korat sama ulai tu ulai lute benwara berpenpernai kami kalaya. Ya kata tengah pun dia sekali ubud kena. Hasalah day tapi bikin om teng. Nano kilai tu kini kiramba bala benwara deki pau hajar kelur hame kalaya jogi. Kadang kesnong katau hane. Piong kayo moyong, piong kaum teli, kajing itenat, kajing bit kajing biang, layalong standar lang berkata ke sorselo. Mardon teng gibriu kumaong bara mana, kia kenya yi nong kendong, tip makim tip bakhapsat mai, berjikite syati. Yi dia usah menken beb, saya ong usah menken rakor, lakarit brio, tambah sak, tengah kuat ben ong ya pi baga parti NPP, nado uar hajar kat perang, hadu mendak kesini, bangi sim ya kajing sejar. Hak jela Meghalaya Om Dunashu ya kalai popra hajar plur kabengi warna ya kiroi kipar keleng saudong bat haki benta kipa per jom kajela Meghalaya jomi lembak kitenat kipa per hapo jong ke surga. Kata kadang ka pangakwa ben ong ya pi. Bal kumno ngila badle ya kata. Ngayo tu ipingan lu arya lai kadon kongres. Ha kongres hadu uar hajar kanyo Desember. Ngami no blot nanti. Kajon no sa NPP. Ni sensyar mayi haduk mentakasgi ngaong ya pi ka wei ka baplong ya yi ka parti bangila banwara ya karoi ka pa kadai tang na kawai kada hapo ka parti NPP mjudan kajing ya syurut kajing adan syuya age bet syuya smile bet syuya ke bet long kum si ye si sem si para mjudon ga ong ben kata ben ong ben kede suki mjudon kata ben ong ba you candidate you pingin mai tiket ngasyo i tapi badon badu tiket pro pra MLA syua kun syua dai katar parti dengan menen mai haka NPP ngan itu ye pi kano ka ngirai lang habagi railang ka bamod nado ngayunit nga barit ngi railang nado na ternai kamu nado na kayunit na kisno ngi ai tiket yu bara bro yo piong bingi shu ai hi bangi na te na jurong nado dapo ngi survey ngi perkhat ngi slok ngi pleu jumur ya no ben ai tiket bat ngi hajrong ni ong kasur upat ba ya kasur ubabon balang ya kata ngi ya burok bat ngin ya pediang lang terei nga ong ya pi ni kiwe ke parti tang mi thu thao ani me kana ha kalis ka benukong la declare UA UB UK ya yo tiket Adi tak hal siap tak yo ong ro MUA cancel no. I know UB, I know UC. Te ka
hakam orang kata ka bae ba kajia khala kita ke hakada ka juk haka politics ko jongi ngamtip ka ka bopelok tengah kwa ben ong ya pi ka NPP ka sensyar mentah hantai hapo sekretariat ngakwa ben ong ya pi ki pai ba jom kada ka than borok kawe ni sensyar om bagi sensyar don bor marwe lagi sensyar da kajing ya trailang da kajing sutu jing mutlang nadu ubarit hadu ubaheta kata kadeka nongrin jong ka parti NPP badai na kata daw mi kibabon kijing bisni kijing pihun bi bon kijing keno kiba lai phojat lai phosket bat kan mau baha kat badang keno ngin nang kiu arte kata ka banga kwa percaya bi ko kilong keme kilong pa ko ki khon samla bai o bi ather bi kret nana namar kae ka pelong na habiye yagari ke jat berleo hisang ide ni telim melon benyalong kawe man ke sistem ke parti ke bingi ke parti rulum janong madu jelen gupti madu jelen no belae bahai ke parti rulum mersua mangaro ngapa ju iro mersua ngabai bahai ke parti rulum mersua tamangia ke parti rulum tang sujan election tang jan election ni hakajat bereu ka parti rulum jadi bare election mi biang sakawe ke parti rulum sumi rulum si rulum hadun jalur mi rulum si rulum tip sumi thui thao ani ngamundur bakade ka parti ke pemenangan ke sumi sen kijob saud barna badai bagi trailang no bagi UDP bagi SSP bagi kita la janyo sensyar tim abai tanya ke jat benriu supen pat ye besar mapi ngata melak besar su damar ngata ke di kongres ke baar ngali cikan pipi ke nasional parti dengan kau benong ye piko ki keme ki kepa ki khon samla kham tam ngathrai la de te pikapor menta ban wanno syaka parti NPP namar ngitem lon kawe gimju ya pher jumut ngilong lon kawe na kata dau ka jingker khu ka tut haga jela mehlaya jungi na kawe kasnem sya kawe pat kasnem tengah kwa ben pendisai ben yen akmat jong pi hakan agabit ya kan nongrim jong ka parti ke jongi hakabe dei pat ka election MDC ka benengkong kan nongrim jongi kalau haparo atli kine kitis council ka jantia ber ka hasil dis council kalau banang penklan syusyu ya ka riti ka dustur jong ka jat benriu ka jongi ka baar badang penklan syusyu ya ka hok long trai jongi haka kendau haka siap bad ka balai bangin penklan syusyu ya ka sensyar im ka sensyar hima ya ka sensyar rat ya ka sensyar ilaka bat ya ka sensyar snong ka sensyar tha bila maong kumta namar bangi iting menta i kong bekas dang tua kata nado kapor jo ka sarkar phareng ngadia tho yapi hadu usnem khat khandai spa san phulai shwa begin yo ya ka district council kis em khasi ngakan mau ke tu por
Kisem jantia hakato kapor. Kidai kidong sensyar bakrau jong kajat benriu ke jong ni. Bad hadin gat jingwan ka khat khandai spa santolai bas dang ya ke district council. Lengba jong ka 6 cidel lani kata ka kernit ka bahenriu. Kay ka bami. Lanang aibor syu hakabak haddo ya kinong sensyar snong kinong sensyar tau kinong sensyar snong kinong sensyar tau bat haddo kinekisngi kane